fella ba mmitša mapena other this world dera ba kena back at the day sijo go sa tumile khavela many men ba palla go shela playboy ke betshwa ka pendlena ke tshwere meshe go shotha matlera breakfast cherry ya mo rapper nyaga man I'm too fun me and mesh we run Sauda you coming nyaga man I'm too fun bafethu soboya emakhathini xulu uxabasho ngene bafethu fanaq siphethe vele inja yethu ngayina ya bafethu ukawusho manje somuzo wadlathu uphelele phi noma isister noma ibrother ngale yabo so butkuleka uGrand amnandi bhuti njani mnandi yasemzini manje ugcina uphelele phi no bhuti ngala nihambile ukwenzakalani shuthi semthembu lebo kuyinkonkoni bro wami shuthi mina ngiyasavea ngehlelo lokubona ngiyabona udeni la ngiyozibukanisa nezwe umbonelo yamuntu njani uthe mangimbrasha ngiyezwa intshebe leyo dawu hawu kodwa nkosi yami ungangitshela bangizoyenza into kanje mfethu mfethu nawubonile mfethu izinkulumo yenu behamba kamnandi buka into on nawu ubonile ukuthi hayi le akuthi out icherry mos shuthi semdazi khambeni mfethu bheka kudale shuthi ngithema ngimbamba ngiyamazi udali igama naka insize akawa soft touch ngiyayazi mfethu ngiphuma emndini ezaseperide zazi soft touch kawo ezaseperide zokutshela soft touch ziyayazi shuthi ngithema ngisavea ngiyezwa manje kunentshebe la kuhofu man why hawu semthembu ngiyabona ukuthi akusudali lo nini inqondo yasho uyazi ayinika leli nini idlala ngami bafo manje wona bokuthi ufuna ucabuza kube ucabuzile kube nje sikhuluma zipi story vandag kuba umfowethu ngimqhumise kabi mina bengizomqhumisa umfowethu kanjani kuba relax ansizwa khokomoya phefumula bengizomqhumisa ukuthi yena naye uvumelene ukungiqabulaza ukuthi umuntu wesilisa bengizomqhumisa kabi umfowethu umuntu wesilisa by gender kodwa yena intombazana cha ngeke mfethu ayikho insizwe engathanda ukubamba isinqa senye indoda uyinsizwe njani aningitsheleni bafethu ikhona leyo nto leyo uthi uyinsizwa ubamba isinqa senye insizwa kumele ubamba isinqa somama sibe portable mfethu ziningi ingane la esikoleni sisazobabonisa basazovela lama blind date lawo basazowabukela kaningi batshele bangasaba bafethu bengibethu unkuja nizwile bafethu update unkuja simdalile unkuja but unkuja bafethu niwanibonile ku blind date udalekile akatholanga imama interested nambona unkuja une vibe interested bafethu unkuja nizomthola kuma socials khona yonke indawo sase yimi leyo ndoda umakhathini uxulu uxabhasha utona senkoyeni bafethu sibonga siphinde sithokoze